isa cia bilingi wa mauvo Nisialilika mwendoni wa saa 3 omunthini wa chumwa amatuko ni 18 mwai wa mbe mwaka wa 2026 uni bilingi wa mauvo ketwa ninya Caroline Mwene wa Muteti na nithi wa nditiathianisia na Sharon Ndinda nthini wa kunengelelo bilingi kwanzia ya meko mbe ni mauvo alatimanengie wito nthini wa bilingi alatukumbanisye ni vamwe na Ngavana wa Masaku wa Vinyandeti kuthingilila kana nukuendeea kuete maendeleo Masaku. Muaniko kuendea ukusi wa chamani cha ODM ndongo yitwa isya mbumbano kivathukanio. Ngwatanio ya ngaliko yoli kwambia kulela savalini ya uteti nilivotie kumbea siasa. Na mumanyi wa Kitui West kukuli otethio wa kwambia masomo ma sekondari. bilingi wa mauvo Musesa mwendo atu nengelelie kulo jitu ya umunde nukuona tongo ingalikoni ya ulei mayikala makwatene nginosa kwani munene mwaka ni tuendete wa 2027 nukuona tongo ingalikoni ya ulei mayikala makwatene nginosa kwanini munene wa mwaka wa 2027 Tomosungio wa ikana aye na welesho waku kuisila nambani ya SMS ya ile itatukenda imwe 5 kana mitandaoni jitu ya mikumu kanilie nitukidhi watu yosa mausungio ama kuna tuambelelia bilingi Ngavana wa kaunti ya Masaku Mwandu wa Vinyandeti ni waweta nukuendea kutwaisya maendeleo kauntini ya Masaku aiweta nukuikithia sub-county ya Yata na Masingasi na Kiwu Chakwiyana kwa kuthesya mutau wa Yata aweta inge maundu mawiti ni mekwaila itina wa waki wa sivitali wa matu level of 5 kuthela Wavinya enge anena wocha thini kimwe ikanisani ya jeshi la wokovu ya Kithimani Yata vala minista Muvyane wa Malelo kauntini ya Masaku na Daniel Nganga wa mukathi ya uthukumi wake ngavana Wavinya yenda ingi enenthi kuvindua tongoi wa nthino kwa kusakua mutongoi wa chama cha Wiper Patriotic Front Dr. Stephen Kalonzo wa Musyoka. Joseph Kitheke na mauvo Kieleloni chake cha kuikithia uthukumini wa ilagila kona kaundini ya Masaku Gavana Mwandu wa Vinyandeti ni wathingila kana isio cia Yata na Masinga nisio kwata maendeleo ndu vailite vayathana kuikithia mutau wa Yata ni wavukua na vala waweta no vathite mbee wa silingi milioni 45 cia kuthukuma wia usu Lazina wa Kiwu ni minania na wo ba matu they cartel anu maka mako ba bills ya Kiwu nikana makamote ya Kiwu na maloli asiye ni minania na mo ba matu kula kungi Kiwu ala maumete kalakala nini si Kiwu cha Masinga kitiali tio bandu banini Kiwu cha Masinga ni to mina nacho lelo wa mutau wa Yata anu ni maki wa kuna siasa na mutau wa Yata already nina ye over 45 million sia mutau wa Yata na contract ni kunenga no next week andu moke mambi siwaso ya mutau ainene acha thini cha uthaithi kanisani kisioni cha Kithimani Wavinya ingi ni wathana kuendea kwa ilia maundu mauiti sioni iri na vala serikali ya kaunti ya kisivitali wa level 5 kisioni cha Matu zikayoni cia kutethi cia uiti vakuvi na mwenenthi na kuola wingi wa wowo la mavika Machakos level 5 kama ni maendeleo undu twaise tukaendea na umwiki ya maendeleo ku nitwenda na umwiki ya ba ni mwenda Masaku ila mwawa mwenda level 5 Masaku keu nene tilile nene mini level 5 kuma mwa yu kite ni ambisio wiki ya miyo meni mina na landscaping na ambisio kumwiki ya CT scan machine sionde mukaite wa baba kila kimuto wa Masaku kika muto wa Masaku inge ni kwa kweta wako banga chao ando nondo na mundu akwata accident baba ayeso bikwe ilobi kana bikwa Masaku embwe kiata
akuye kwau ninaise nini ani yata masinga na mwala wethi emenga lino tisawa na mo sub county la ingeitano sikaenda masaku wethi anu maito ni matetheka siana liwa ICD no bikie yeya ne yokete nini singalino kwinanza nini sikwinanza na nitu manyata county ona itundu tukwambisionenga andu liu lakini mbeo dia munenga mbeo yivo ina thoye buyeno yokete nindasa na nitu munenga mbeo Kavina kaua tongo yela meatene na gavana wa Vinya Evo Minista Muvyani Wokuina Malelu serikalini ya Masako na Daniel Nganga na MC wa Kithimani Paul Mwanzia ni makathi uthukumi wa gavana mayatha na kuendia kumukwata mbau. Gavana uyu no launje ye matinga ngembeo 13 makote Malelu na kwa ilianzia zitu across the entire county. In the next few weeks, kila sub county yenda na matinga meu, matinga ele mautema nzia, uweze kuzianzia zitu so kuilinsia hena. Mubango wako kuma we are not kumio kwa gavana na mubange na ni mwailu. So there is no reason why we should not give her a second time. Kwa matinga, vai mondo wale okuya notho we tinga chao mauta. Kadi ya mauta na ward administrator. Na kadi sisi onde si topi tuambaka 750,000. Matinga moka wea wenyu nikuwa na nyalelo la mwenda wiki hata utemwe. Nizo kumana ngava na wabina baka mwisho na baimondo ogesongea nundu balabe ngava na wabina wandeti. Onuwe ovonga gavana wa Vinya Ndeti ni watumia chathiki kumugonia Maleve Mutongo ya chama cha Wiper Patriotic Front Kalonzo Musyoka thini wa safari yake ya kuitia kivila cha usumbi usakwanini wa mwaka tuendete ndirosi yake ikwato mbau ni Minister Nganga. Ni mungu ati ya Dr. Stephen Kalonzo Musyoka kuoko mwinake na mama ba moizi hata kana ninu kangaime ni mwana ningaime Na Kalonzo Musyoka muyalo bangewa yake. In 2027 tuyasia the solution of the challenges of this country make integrity in public service. Now we have only one comparison. We are presenting integrity versus impunity at the very top of this country. Integrity from one Kalonzo Musyoka na impunity ya bandele ingine ya ule anasema watu wapigwe risasi kwa mguu. Joseph Itheka ngilivotea vilingi wa mauvo. Mwaniko mbeange nwende na ukose wa chamani cha ODM valamlanani wa umundi ndongo chamani kiitwa isi mbombano ile kundu kwe kivathukanio ndongo ya chama kio Buri Odinga nutongo isi amama tongo indambukani ile vatisi Totalinda ground kaundini ya Kakamega na ke Raila Odinga Junior na Winnie Odinga maitwa isi ya umbano na enendi kisioni cha Kibera kauntini ya Ilovi. Winnie Odinga aine na makilima enendi alama hivi kite kiwanzani cha Kamukunji ni kauntini ya Ilovi nuwete kana vena mwendeni wa chama cha ODM na muvango wa kumina na chama kiu aimatula mute kwa kwethiwa maivu ya uvungu wa kanamotutia Raila atiye ameameka lesilikali ni ndandau ayumbola kanevi ndane yeteva sa ODM ni kwethiwa eyumbana kwa ilia maundu mwaka mweu na mauvu. Kwa kila kikuonekana atamuane kwa muliku chamani cha ODM ndongo isia chama kii ni siatwa isia mbumbano ili kuundu kivathukanio. Buri Odinga haitongo isia nguthu ya mwema atongo ichamani kikukomana na enendi kauntini ya Kakamega na ke Winnie Odinga na Raila Junior maikomania na enendi kisioni cha Kibura kauntini ya Ilovi. Wacha tumuite mtoto wa baba, Chogo Rob Mheshimiwa ainena na teima chama ki Winnie Odinga ni wavithwa kana amwe matongo itamena muvango wa kukiania balau kuweta kana tamana mutumia Raila kukwata ivila sio indi maina muamba nake. Kwenye hii safari sisi tulikuwa abiria na baba alikuwa dereva ya basi hili. Na kuna siku moja tuliamka na tukashtuka. Dereva amekufa. Aliaga dunia. Kidogo kidogo wale walikuwa na keti mbele wamekimbia kwenye steering wheel. Kila mtu anavuruta pande hii, mtu mwingine pande hii. Wametusukuma sisi kama abiria, wametusukuma kama magunia. Tuko nyuma. Wamesahau. Na vile tunasema hapa leo
ngojeni. Baba alikufa juzi tu. Tulieni. Haraka ya nini bwana? Wacha tuongee kwanza. Simamisha hii basi kwanza. Na sasa tunaona si kila mtu miongoni mwetu who believed in Baba. Wengine walikuwa wakimtumia tu. Wamesahau kazi ya uongozi. Ama wamesahau vile hii chama ilianza. Wini yoneka kosa muungamo muvyo yulo tongoi wa chama kii na vala wakulia kwithiwe na mumbano wa amemba onde ma chama cha ODM kumina madhinala maende na ikumbila chama cho. Karibuni, kwanza tuko na uchaguzi wa Nairobi. Ya pili tuende hii NDC. Na kwenye hii NDC mambo itakuwa noma. Mko tayari? Mko tayari? Wangapi wako tayari wani? Tongoi ino ni awetakana vaina muvango wa kumakuthwa amemba ma chama kikuma chamani chu na vala wawetakana ala mena muvango usu mailite kulwa nu. Kuna mtu atatolewa kwenye hii chama. Hakuna siku baba aliwahi let anybody atoke kwenye hii chama. Wanaongea sana na tukiuliza maswali wanasema tutoke kwenye chama. Tukitoka watabaki na nani kwenye hii chama? Hii chama ni ya wananchi. Tukitoka wananchi wanaenda. Dilivotia vilingi wa movo nitoa mwaka mweu. Ungu wa mnyei 19 mbewosa kwani munene wa 2027 kutwaiwa italo ya ngwatanio ya tongoi mangalikoni ya ulei ioneka ete ilumu vyu kuisiania na siutanisi okanga wote tivanthi ya Kenya kuvani ya musingi mulumu kati wa mo kunena na wasia umwe vamwe na kulumia ati mo mekati wa maundu ala meu ya mitwe atongoi mangalikoni isu ya ulei mwambiyoni wa mwako wa 2026 ukusi yendongo ya chama cha DCP Rigathi Gachagua ayasia imwesi ituisi yake mwandiki munene wa chama cha WPF Shakila Abdalla aikosa uneni wa Gachagua kukonwa utwi wa atongoi ulainende makaundi la umite ya Lamu Makeka. Fred Matiang'i wa chama cha Jubilee ayonekana kutilo itina savalene ya atongoi mangaliko ya ulei na President William Ruto ayoneka kwambe ya kuvunzia ile sithitwe ibatisitwe tasiangalikoni ya ulei yumu utoyo unuti atongoi mangaliko ya ulei makwatene mbeangekana. Ken Mulinge na livoti ya kumbia siasa. Mwaka ola tongoi mangaliko ulime kwati ya kufania ngwate ni ndo mangu kukusisia ate yengenge na kumila mbalasi ya masimba mao president mwaka toa theoto no mutongo wa chama chawe Kalonzo Musyoka wa weti ya mwaka muvitu mwaka wangila mengula thantatu ambisi na ikina kifadho kwa nyovanini chambe ene musindano wa munene President William Ruto kwa ambisi ya kuvamila si theoto singo mesi ya kioteti si ya tongoi chuma keke kusiye President William Ruto lote na wakumuveta kivela ni munini wake watenda Rigathi Gachagua olangi onana wake na ilembeta Mount Kenya na kuvani onana onge na ilembeta Nyanza ambisa kushokitha kimane pala chuma muvitu wa kuwati na governor wa Nyeri Mutaika iya kuthaitha kanisa ni wa ACK St. Paul Sothaya kaunti ni siya Nyeri pewa kwa ambisi ya wanyo ilovia siya kuthanthasi ya mwika siya nyota kwa kaunti na siya ilembeta yu kwa mbililia na indi kushokitha ingi wa thanthatu kwa ombano wambe wa tingili 11 machama cha UDA bombani nini ya President ya Sagana State Launch kaunti ni siya Nyeri na kaunti ya Musia Rigathi Gachagua bayumbe wake huyo mwani nyoma atumie tuka President wa nthi ya Kenya kwesila kula sienu na wenu na kwa huyo vomu ikakengu ni ndosi akasio kitotikana nina mwadho KM. Mimi nimepangana na nyinyi na kama kuna mtu anafikiria ati ataharibu urafiki mimi nimejenga pamoja na nyinyi, huyo ni mtu anaota ndoto ya mchana. Mimi siwachani na nyinyi, muanze kujipanga. Mimi siwachani na nyinyi, mujipange. Nyinyi mnanielewa? Kwa vyovyote, juu chini, kulia kushoto, mbele na nyuma, atuwachani, tunatembea pamoja. Bomanesiyo kanyeno kono mnene kwa Gachagua kwa siya mama ati imaki na neva ambuyo na governor wa kaunti siyo Nyeri Mutaika higa olaja na nyako kwa tamba President Ruto na weti ya sakura na chama chake cha UDA. Listi ya tutiala maende kuma kampini ya Gachagua yohengeleka muyumbe wa Juja George Koimburi ula Maragwa Mary Maua. Wakangema Peter Kiungi, Waro Nyenjes Muchangi Karemba, Wagithunguri Gathoni wa Mushomba na muyumbe wa kaunti ya Embu Joki Njeru.
Walene na kamwe kamwe chumwane Gachagua lo UNA mamate imaki melembetana yake sone kwa kilona weteta kwikia malojo methe numbo wasakwani tuondete unaetekile kwasia mamate imake Olona mawetie tavuna ni imae nende mandi ya Kenya. Mimi ni wa chama kipi? UDA. President wangu ni nani? Ni William Samoei, na mimi ni nafanyia serikali hiyo kazi. Na ningetaka niwashukuru watu wa Nyeri na viongozi wote ambao walichaguliwa. Mjue niko pamoja na nyinyi katika safari hii. Tuko pamoja. Tuendelee, tuchunge serikali ambao ni ya UDA. Serikali ambao tulichagua wenyewe, tungangane nayo, itutendee kazi tukiendelea mbele. Hapo ni sawa? Hapo ni sawa? Rais, yale mambo yamebaki Nyeri ukikamilisha, mimi nitasema 2 term. Uneni wake kamemene wakauchumanikiwa kana namba nene ya kalima kaunti ya Lamu ni mamba yake na kuwa tongo wenge makaunti sumale kuthame mamba yesu yake ya Mount Kenya. Ujokile waoneko kate wake na mwandiki munene chamani chawa ipakila mengalikoni mweya uleisha kila Abdala ulaina ngudhungia tongo ima kaunti siwa Lamu. Mana koso yonene usiwa Gachagua thandhatu uwi kule nene iti ala valeta mbeuti ilitengwa taneo ya tongo asuele mangaliko ule. Uyo kamieka utetina wa Gachagua kukile hivyo vienge kate wake na tongo ya angi mauliko kwenye chama chake cha DCP. Kungamia moteti wa chama cha ugavana, seneta na mujumbe wa kaunti ya Nairobi, Kichokam. Ikiwa Gachagua anajihisi yeye kwamba anaweza kuwa kiongozi kupeleka hii nchi kwa misingi anayofikiria ya kikabila na kishareholder, tunamwambia arudi akawe DC, ile kazi ndio inamfaa. Hawezi kazi ya kupeleka nchi. Ni huyu Gachagua alikuwa akizungumza kuwa Kenya kila mtu ana kwao na Lamu sisi ni kwetu. Lamu ni kwetu na sisi tuna haki ya uongozi wa Lamu kuliko wengine. Kwa hivyo tangafisa ni kwa mneni wa chama cha Jubilee na inge kituyo ngalikoni hiyo le Fred Matiang'i uloju metokio taithito ya yumbela mbombanone na itu enzake kuyendea kukile makuli uko kwenye ulumu wangu watanio ya ulei. Mneni wa chama cha Gachagua cha DCP Cleophas Malala loko watekana towende kukiwa Novemba ni uvando wa serikali. Na kiaoneka kwa avisani wangu wataneo ye kwa ivinda yu isi nzeani ya tongo imangu wataneo ye ole kuli itiala kanangu wataneo ye onendo muku hivitoka. Nambala simwela meusa kwa kuficha muti wale liusa kwa nini tuondete isindana na President Ruto loko oneka yenda kukola nyakula kuma malembeta onde bavandhi ya Kenya. Mbali na chama ya UDA na Kenya Kwanza, hata wale hawakutupigia kura, hata wale walikuwa wanapinga sisi, safari hii watapiga kura na sisi. Dilivoti ya kumbia siasa ba Mutongo TV, nyenito wa Mulei Mulinge. Mwendoni wa saa 3:30 mundu Erastus Kithuku wanzo muno kwithiwa akithandanja movoa nthini wa kilungu cha kumbi ya siasa. Na tuisonga na mbe George Musyoka ulani mwene kivila wa mwika ngwatanioni ya mwingi Gen Z Revolution ni wathuthia NND lembetani ya ukamba na muno a mwika maika lulu tikwe ni amema maendeleo ma Musumbi na kwasia muungamo wo wa kisiasa. Musyoka asia kana maendeleo ala Musumbi William Ruto wende na kwika na muno ula walanio wa nyota kwi amwika nenzia ya kwivasia amwika kumukwata mbao ukabindani kaka usakwani uthengete aendeye kukundia ambaye ya mukamba kumulilikana na kumutuika mutongoi wa chama cha Wiper Dr. Stephen Kalonzo Musyoka nzika yoni siya kukitia Usumbi Osea Kimanzi na mauvo ainena na vilingu wa movo musini wa mwingi George Musyoka eweta walanio wa nyota na maendeo angima Musumbi William Ruto kuyenenzi na muno amwika ninzia imwe ya kumevazia kuendea kumukwata mbau na muno kavindani kaatwelekele ivinda yoza kwani enda okulia mayuthi maitu mekalulu tikwe nundu wa mbesa isu ni kwethia sietiwe evindela oza kwani we bakubene kanando mainge mang'e wa ileko sio mathi makoni Ruto kura o inge miaka 5 o wedze neza miaka 3 ndo itonyamaisi kutungea kwasia mayuthi matho mau ni kana wethia maitethia maisha nimo na sindu mbingi muno ila ikwe kwa exploitation ni serikali ino ivo kwa tafadhali ayuthi maitu na moika wetha ni batonyeka mwika lulu tikwe ni mbesa isu ikweto ni Musumbi Ruto na sindu mbingi anda utsilo kwethia onengane nenda twethe twi focused tukone kura na oi mwingi na tuosisia atongoi tumekuwe
ndukaza kwa mutongo ini kwethe ene na ndeto sie na moyo kana no konengia ngili 22 sakwa mundola wene future yao ni ya muika no tonya kumateria no tonya kwete development katika kila village nondo development ne akia kila mwenenze ukona akura ingi George Musyoka ni woza ibzo kuthuthia mbaya mukamba kulea kululutigwania mwa maendeleo ma Musumbi na kuendea kumukwata mbau mutongo wa chama chao ipanda kuta Stephen Kalonzo Musyoka kukitia uzumbe wa Kenya aiweta kana niyo evinda yoka mbaino ya mukamba itane Musyoka itina mongamoni kwethia ni batonya ka kamba round yo ne otwe ne episode inene pio ya ko produce Musumbi ola okite na kila ndonyo mukolia ne kana toko ni Kalonzo kura ikana wese kwethia ni twakwata mutongo imuseo utonya kutunga ndoto ela ya ina Kibaki ya Vision 2030 maondo ala masio siendo ilanzio twekawa ni serikali ya Kibaki na ya Musumbi Uhuru ile na bitukie itongewe wese kwethia amo ikamaitu ni mokwata mbesa na maisha timomu undola momithitwe ni Ruto avindane kau George ni wangala na okulia enenzi na muno amoika kwendea kwiyandikithia tako ni makura ni kara kuyumbanithia usakwani wa mwaka ukite amoika maitu ni mukuli kwa ndaya ni thia andu ala tukona akelele mwingi pio mitandao ni na kila bandu lakini evinda yako kuna kura yavika tolika Simone tukwambia kwilola ku na kuthi shereni nenda mukuli kana wamina kwa kura yaku wetha ndu ina kura thi wose kura na wamina kwa kura wieneza na muthenya wa usakwani wavika uthi ukone kura yaku no kwethia wi soba uza kwe mutongo igula wisineza one wamukone asimu akosa na wamutwa yabata waku akaguthukuma no ta mutabiti no kuthukuma we ola wailite uthukuma no la waza kuiwe ngirivoti ya vilingu wa movo kuma musini wa mwingi kilio mbungeni cha mwingi katika undini ya Kitui Hosea Kimanzi tuilekania na maovu asumake Hosea tusioke kulioni yito ya umunde nukona atongo ngalikoni ya ulei mayikala makwatene nginosa kwani munene mwaka ni tuendete wa 2027 chambeli lianga likoni ya ili itatu kenda emwe itano motongo TV atongo ima ulei mekale makwatene mbaka moso sumbi 2027 eto Steven kumangalikoni siya Mombasa ama Zeras ungia kasa aye mayikala makwatene keima ni chambeye kwele luka kimeukuma galikone sia masako mundu ngeka sia maende na ngwatanio isu muthia akasa motongo TV vava ikusioka na itina opposition kana serikali la ukite 2027 kukombwa Kenya ni United Opposition serikali ya UDM mama Dr. Kalonzo ni wa Musumbi ukethi wa 2027 kwa chakioko tene etwa Peter Mboya kumangalikoni sia Kalongo ni kuyangalikoni sia Kilungu na inde asu ni mausungio maikulio jitu ende na ututumia netwitha tuyosa mausungio ngalikonia ili tukenda imwe itano kana mitandao ni jitu ya mikomo kanilie twende todhi umuone ni tusioketheti maku tumosa no litu ulawailete aani bamwe na maovo macheva yela wende na kuya twetikilie tukuye muyo wa kumanyithia andu na kuvuthisia maundu maku ibindani ya cheva va Mutongo TV na Mutongo FM nitukuelewa munyanya wawo ni ulautautia yela wende na kwisila ibindani yomo tanga sithia na itu kimanyithia cha bata kana kimanyithia cha kikuo kwisila nambani noti monza kenda ile 5553 Mutongo TV na Mutongo FM ngwatanio ya mukamba. Mukamba ni wese uimane uthui na kwa uo ndo ilite kubatithia na uima waku wa mwi Rafiki Herbal Clinic ungua Herbal Dr. Mwithia nicho kliniki cha ndawa cia miti kila kitongo etie kwa witi mwithianu na wandawa siki ukunikili wa science netuita mauki bathukanio ta typhoid, ndetema, amoeba, bio, ulcers, arthritis, kulea kusia kwa mbatoni ndakame, kukosa bina wa kiume, mauma kikonde, asthma, mauma metambo, fibroids, sukali na mauange. Komana na Herbal Dr. Mwithia kila chuma ba uikala wa kwa mbele
kwelilia matuku watano mwe wa mbetu Makendo Skego Shops kungethanisia na Momburi Driving School kuthengiania na Total Petrol Station wakele matuku thandatu ikathonzweni Windy Shakers etina Wangomeni Hotel duka namba 3 kungethanisia na Kilome Hotel wakatatu matuku mwanza tuimatiliku cha Mbeo Inn kwa Kingote matanisioni machangwasi na Kilili wakana matuku thandatu Mali Bus Park duka namba 39 etina wanaekana booking office wakatano matuku kenda tuiwote katika tutazama Agrovet na Cecil Hotel Marikiti ulikiloni Wamboka na wathandatu matuku 10 tuikambuti na Wakanzi Supermarket kungethanisia na Blessed Kanani Hotel kwa maobombe ange tuthoke maofisini maitu alama bingu wetu kila muthenya Dar es Salaam, Ilobi, Mombasa, Masako wote Kitui, Kibwezi na Emali kana utukunia simu kwesela noti muonza ile noti kenda noti kana noti muonza na ina ile 55 kana ututumia SMS kana WhatsApp kwesela noti muonza noti kenda noti nyanya. Rafiki Herbal Clinic, we treat, God heals. Ni undu withia wana kiutani, ni undu weta evinya no tonye. If it is not mine, tell me whose it is. Ni maundu masiasa, enende meba kubeko maka mutiani. Mimi nitakuja kufanya mtihani yangu, nyinyi mtasahihisha, nikipita mimi naendelea. Akishindwa in 2027 ako tayari kukubali na atakuwa mkulima. Nisipopita mimi naenda kulima. Vyalama likilevo na matungula wea na vyalama akomie kilasini. Kama mimi ndio nilikuwa nazuia maendeleo ya Ukambani, mbona haiendelee? Roa bingie Ruto kuma serikali ya ambia ya Ruto ndao kabukamba kwa maendeleo. Gen Z ni mamwete kutuma mundu mosiai. Ati mumesemaje? Wewe Kasongo! Hata Ruto mwenyewe akijifanya ndiye chairman wa IBC, Ruto must go. Namo Asia imakulwa measiata. Nisenga na ndwangi ona yumbe mundu ayukila kanene ya Kalonzo ti wa class cho. Kilambeke muswani wayo yu. Tunatupanda tenda Ruto enuke. Kalonzo ni mundu wakwe kwatu. Members of parliament yelete kutikubulia development kuma state house. Hakuna mtu hataki maendeleo, lakini maendeleo ipatikani Ikulu. Ilo kwa ayumbe na bwata mateka. Ndio kwa nigo Serikali ya UDA ioperate ya handout. Kama leo kuka ni ikumbi ya siasa kila wachumwa kwambe ya saa 3:30 cia wiyo winake Erastus Kithuku Anzomo wa Mutongo TV na Mutongo FM ngwatanio ya Mukamba. Musaisa mwendwa ni twasiokethiani na uthocha Janet Katinda no lone mwamanigwa skulu ni wa musingi wa katheka ulawiku ya kitui cho dhiloni wa suwa nona kwatia points 50 na elimu tianini wa KJSEA na kuitwa skulu ni wa 8 wa St. Angela's High School yuwe kwati wake wa kulika skulu no yondu ivo ni kwithiwa aumite musi uo kwati munini na kwithiwa utatona kumwevya ndivisia skulu su kanaona sindu cia kutumia. Janet nola wikala na nyinya wake nolote mutwae no thukuma mawia makivalua ku miundani ni wakulia ndu mango ya uleu vamwena atongoi mamutethesie atonde kwanesia ndoto yake ya kutwika mwalimu wa secondary. Onesimus Chalo na Mauvo. Janet Mwanywalo wale kulivoiti skulu ni wa 8 wa St. Angela's itina wakukwata pointi 50 ile kuma skulu ni wa musingi wa kathekole kitui cho dhiloni wa sua. Janet anoswe skulu ni wa Ole Tipis kwa kauntini ya Kajiado ende kumana na wakwati munini wa nyinya wake na ololo wa musingi eweka alimu ma skulu wa katheka mana musinzise skulu na iende ka livoiti kwa skulu ni wa 8 wa St. Angela's wala umanywa wote na kiendu wana kimocha kulivoiti skulu ni usuo na ndena wekwate wako lika kimanyisioni keu. Nasomea katheka primary school na nina vitite nena 52 points out of 72 mam ndena otoni wakonzo meja kone kulia mundu watona kututethesia wina ngonzeo ninaosetwe Let Peace Girls kulia no mangonzeo makanisa na skulu wa St. Angela's umwewete hivi ndani utena wekwati wa kisomo na kumwetekilia noka naende na masomo na mwalimu nunethe kutusenzesya skulu na senzeshwa ambosi ya St. Angela's na nasa kuyata and sports
nenda kutuika mwalimu. Nyinya wake norana wa musi ewe kathukumawe wivalua kwa mulango na iweta fisi wa primary unawe mwenye maiti mono na valua wetakana aneka kuwa teni alimu na ndomango yolau alama na mwetetheesye mwana wake kusoma. Inda tioli kwa maofisini kimandondo mwana ucio tono report school na ndinezo kwa totetyo nye nivoko maamusi kwa mundu wea wa mundani na nini naenda sukulu ngainga nena na mwalimu ethia nina ngilile nizio nambi yate akambitikila mwana akekala sukulu. Musi unombola kana unandena vandu ona vamwe uveta musi wala weta kana mumanywa uwekite kumuvithia kwa munyanya ngaliko sia mulutu wala nake withitu aithukuma wea wa mondani kuya mulango wala kukulia no kana vikia na kutetheeswa kumbanya mwana na kuthi sukulu iweta kana na mumanyonge wa mwana kwa sukulu wa Matinyani na na fisi munene utaitwa nthini wa sukulu su wa Matinyani. Na ni wongo kulasya mundu wangu oyolau atone kumila okwendane kwa Yehova andetheesye nundu nyendie na mbe kanetina wala nithukumani vaasa muno kukopika kitwita ni 3 hours na niputi yana mao yethe ngwenda uthi sukulu nganene ya mwalimu na nina mwana ongi we Matinyani boys nabo numa abo yani na mao ngati Matinyani na mao kanene ya mwalimu mwana ndakakuwe na mwana ozi na agena fimba lanzi nene ya 17,900 nono ngi mbado ndanezo report skulu ona ndina bandu bala nita musikwito nibo ning'ang'anite nozomeria ciana isu ethie ciaumila kwendane kwa Yehova nitwakwata bandu tutona kwita muci. Ripoti ya Blingo Muvomo Tongoi TV ni Onesmus Chalo. Tuisonga nambe Father Peter Mwema ulani muvea kisioni cha Kathiani ni kaunti ya Masaku ni wenda sei kuikithia mawithuluko mailukwi amanyigwa na kumanenge vinde seo ila maendeye na masomo. Mwema eweta kana uthoosya wanda wasya kumila ni thina munene ula wende kuvingisa kisomo na kwananga uni wa amanyigwa kindu kila silikali ya ilite kwikia kithito na kwikia mbini ala meuthoosya ndawa na nzovi kwi amanyigwa masukulu ingine wakulia si kwithiwa ngelekanio nzeo kwi amanyigwa kana ciana cio kwivathana na nduthi kana ithoko misiene vamwe na kuonelelia ciana nziamba ilu Boni Mutisi na mauvo. Mwema makulia siku ithikana manyigwa mena vinda ya niuna mwithuluko makwa ila memisini vatakulicha ithoko manula matonya uvingisa kisomo kana kwananga mikaleleyo ila maende na usoma kana cia kwa mbendwa na asei no nginya twinde tuyikala nthini wa drunk free community mwailwa manthakade bala kana kenuka ni bandu babwata bala babaluka mbeu ni mukulia asei ala mwibana mubanda ukabanda mbemba nzio mbeu nzio ya mbemba no ibanda muthangane no ingithia na munyu nimea ciana imi sila cienuka no nginya yinde the education friendly and a community that is education friendly and that is moral friendly. Ciana sitwa mina kuisoma ijakoka musini kwaku no nginya bende be education friendly. Mutumela woka kana kaisoma na yambe yokunainya tuka kasoma kivete kila kiteta cia muume kana kaisoma tuka kasoma Otoi kula serikali na alimu na enenda onthe kwikithikana ndawa cia kumila ni cia kuna mungu vakuvena mazukulu na isoni la manyua mekwikala kindu lakiende na uvingisa mikalele mingi na kwikia kisoma muisoni la manyua mambia utumia ndawa ithi kono lazima community ndo education friendly na tuiba tanga drunks no nginyama mandekana we are wote kulisila makwani mamisi jiba yoka lakini otauku kitana drunks na so kuila anime umya saa 3 kana saa 4 kana saa ile ukethia ndo ndima mioki no nginyando la matesa au kusuma kwatwe twironya kwithwa twi a culture and a community of drunkards ciana ina ikulia ula wanyuye uki kana sama with their out of ciana maneli 288 nyima nyuye kana masama peki ndu kimekita kwamba itu kitu kyana nga mundu nela twethe wana kinduki available ila drunks kana ila sindu isi kwa nakasiana siethe wasi available na alame utani available kana kaa kumbaitu nundu wa temptation na peer pressure ugesa kuja kali kile thini wa drunks na ni mutavya mbaitu ukindwa ka community
ukindwaka community pangindwaka community ni mukwelewa no nginya tubetange sindu isu cha andu kunywetene no gethia meona kwa masindite. You cannot go far when you are drunk. Otoi kule siku ithona mituo na mikale na ulunga rura mekoya manyiwa na kumonya ngelekanyo nzothe vinda yoyukite. Kwa uno nginya siana musome mwende mwisi you can be the youngest leader who is bright. Ni kwithi wanu watumiye vinda yaku nesa skuluni na wetha na mwekalo musio. Discipline is key. Ashai kilango motabia niki pai mwana osoma akasinda ui inyanethe lakini akundukethi wewe musei mukotwe. No nginya wende we musei unenge kandaya and you cannot demand respect, it is earned. Musia nenga wandaya na mwekalo wake ona wala sami ya ilo mubuthia nenyu mwike buje kwa mwekalo yenyu itekwelea. Kuma kaundi na Masaku nyeni tobo ni Motesia. Mauvoni angenekana Ruth John ni wosa kuiwe kwithiwa mwene kivila wa ngwatanio ya kutetea mavata maathukumi ma county kana Kenya County Workers Union uvongeni wa Masaku. Ruth John also sindi usundi ni waking'ang'anio kila kivimuno na itina wosa kwani ulotwa iwe utukone wa kuamukia umundi skuluni wa A2 wa musingi wa St. Mary's. Ruth ananzama yake mainene itina wosa kwani ni maeleisi kana nimekuthukuma kwa wakuve muno na serikali ni kana makwatianie undu athukumi mekutetheka na kwendeya na kwambatwa ndeve. Daniel Mongela ena mauvo. Ni maundu meile utukuni wa kuamukia umundi vinane osa kwa ni uanza maile kuungamia ngwatanio ya kutetea mavata maathukumi ma county uvonge wa Masaku kana County Workers Union. Va andu onde alame yumilite kumanda miana ndini wanza meno maisa kuwa na kutalilwa mausungio umwe kuthiula ungi. The position of the chairperson was contested by 3 candidates: Muya Mutisia, Eunice Mweke, and Ruth John. Muya Mutisia 13 votes, Eunice Mweke 85 votes, and Ruth John 174 votes. Ruth John is declared the winner. Ruth John ni utangasiwe kuoselela mwana wa mwene kivila onandini wa uneni wake amina utangaswa udesikana nukuthi uthukuma kwa vakuvi na serikali ya kaunti ya Masaku na kutwaira sikalo wala vatoneka ikienda kunenanisia mavata ala methitwe ayukilwa ni athukumi undu umwe na mathina mekivuthukania ala mendee na kwithiuluka athukumi. Nundu imandunga kivila ningi kwi uvumi mwingi na maine thukesia nundu ni meisi wia wakola nguna na manenga timu ila ya ilete na niendo tabia athukumi enzangu mama nekana mutongo itiku ukitana na serikali utumia ujuzi na wisdom ila winayo ukatethia athukumi tiku ukitana na serikali na mutungi amuvea pio nina mipangilio ila ivangite kwi andu ama kilasi cha nthi wisaithi ya meta wa lokada atuti wisaithi ya ti permanent and pensionable kila ivangite nini vangite kunenania na serikali tuane tumatethia ata na ve ma village admin na mo ala wisaithi ya mena kindu kita wa special salary na ikietete thina ukesaithi na promotion maikwata kwa ndio nenania na serikali tiku ukitana nayo obisi ola mwanenga ni mwanenga andu ala mailete na andu meno tuika kwa tukaenda tukanenania na serikali tutea ukita tukatethia athukumi na promotions ni sikalite vinda ya saa na serikali no tuendeo kwatiania lakini ngusanisio sia alame hivyo wesaithi atuikwatia kila cha ilete kwa huni tunenania na governor wa Vinya Ndeti nundu ndatuvingia miomo tunenanye nake athukumi maeko teseka nundu mathinite vinda ya saa na natungia ati ima kwa onthe kumbithukesia na kunenga timu ila ya ilete na alangu sinda na mokela ndotho matavia athukumi ni maekie siasa sia personal attacks munai mutwana kwikanesa keka mwitesa sera eka personal attacks ila ingi mwitia kivila
mwima na thukuminio na mesi sera ti fitina. Daniela Monkela, Mutongo TV, kumuvaa skulu ni wa Machakos Township, kaunti ya Masako. Mwisho mwendo tuminukulilia nenda kuosa mawoni atatu ndeni wa mawoni alama mina kutumania siya wambe mainde na ngwatani wesu mbai ya mokamba mbai vinda yeniyo jitu ni vindesio na jilangai ya mbai ya mokamba kusumbeka usuito Anthony Kumanga liko ni siya nzamba ni cheleni Mutongo TV mokwatana mbaka mudia nombese siku wa kwa Ruto alameku nimeusio kwa metuki kwa ulei eitwa kitheka ngudhu ndo wa mutiti wa mwiso wakasakana Mutongo TV ngwatanio ya ulei vamwe mwika vovwanwe ni Ruto kona inengane mbesa kuyo meika uya mbesa nundo no mesi undo wa mekie kwa ungwatani ya ulei mevamwe vekila metelete nikana malike kiwanzani usuni Joel Moki kuma Maria Kani ngalikoni siya Mombasa ni movia nundo wa mawoni taasuni saa itatu na ndatika miongwena na ende musesa mwendo sunu wa mudia wa vilingi wa mauvo watawaninye Caroline Mweni wa muteti gitedhi anisia na Sharon Ndinda na ende tuyotia moko ni Mairastas kithuku wanzomo ndeni wa kilungu ta ekumbi ya siasa tuikuendea usiaisi ya amoseo.